3 nedelje, pošto je počelo bombardovanje Jugoslavije, jedna grupa zabrinutih građana je odlučila da izađe s jednom izjavom, pre svega za svetsku javnost, o tome šta su ti građani, uglavnom dobro poznati, javni intelektualci, u tom trenutku smatrali da je neophodno da se kaže. Ta izjava je ostala uglavnom nepoznata našoj javnosti, zato što oni koji su hteli da je objave nisu mogli, znamo da je bilo vanredno stanje i zavedena vrlo oštra cenzura, a oni koji su mogli da je objave nisu hteli. I to nije bio slučaj samo sa Srbijom, to je bio slučaj sa velikim brojem medija i u Evropi i šire. Jedna od retkih novina koja se usudila da objavi ovu izjavu je The Guardian, jedna od retkih, možemo da kažemo do danas, slobodnih i nezavisnih novina. Oni su nazvali, i ja se izvinjavam, ja moram tekst da pročitam na engleskom, jer je originalno bio na engleskom. Oni su nazvali tu našu izjavu Plea for Peace from Belgrade. A naša izjava je nosila naslov Let Civility Prevail. A statement of concerned Serbian citizens. As long-time proponents of an activist for a democratic and internationalist Serbia, who have chosen to remain Yugoslavia during this moment of crisis and who want to see our country reintegrated into the community of world nations, we state the following. First, we strongly condemn the NATO bombing, which have hugely exacerbated in Kosovo and have caused the displacement of people outside and throughout Yugoslavia. We strongly condemn the ethnic cleansing of the Albanian population perpetrated by any Yugoslav forces. We strongly condemn the Kosovo Liberation Army, KLA violence targeted against the Serbs, moderate Albanians, and other ethnic communities in Kosovo.